4 to part 8 ko sange thak do jase ding free lagi kasi ni ho la an ba ke dam de po lasi da schedules alam si tum jase met tum che than de no de schedules buke ko pilon de la chini na ko de what is schedules de schedules buke list of thang ko dam de list ko ha list pulote itum picnic cholote itum sang कौन नॉर्मली नहीं हो 50 kg दे 50 kg लाके लिस्ट वन दे शेड्यूल 1 लो शेड्यूल 2 लो गए को लोग मारे हो थाको नहीं pork 50 kg दे एंड लिस्ट 3 लो गए कमांड broiler 50 kg 4 लो गए किलो दे 4 लो गए तुम हम पूरे थे पोटैटो दे potato lata 20 kg yang 5 along ke pilon deh 5 along itu jangan deh oil m oil 2 liters deh 2 liters yang 6 along ke pilon langsung alam lagi sini dan tanpa boleh kan cerita bagaimana langsung lo, nasi 6 schedule lo mangke 6 bukan di lah trok pano deh, kapre kali lo langsung 6 ya, SIXTHK 6 lo langsung 6 apa sih trok lo udah 6 schedule, nasi spesial itu 6 schedule ke na pano, nasket pano, pote please get pano sih itu pano deh, nomor 1 ke Assam lo ke Karbi Anglong NC lo, lapen Bodoland atau pan nona pi job konsulo amendment sila tum power hala BLT court check office sila tum manghan ko job konsulo de aprang ke itu masa loke Karbi Anglong pen di masa one more kachari sancho 6 schedule gorn de nasi ladak pulo 6 schedule ke konana state phano de applicable ke monson Assam loke tum Karbi Anglong pen Meghalaya di masa lo lapen Mizoram talo lapen Meghalaya talo lapen Tripura clear state fancy itong 6 schedule ke na panong pilo de nomor trok along si itong pilam ha Karbi Anglong lapen NC Hill de NC Hills lapen amendment hot Bodoland atau mana jokon lo de Bodoland lain kita langsung lain memang sih ke Bodoland dengan jokon lah itu mau panggil nol Karbi Anglong kalau kayak kaprek ini pula hedi nol itu jasemet Karbi Anglong alam itu setan hola 6 along mangke itu masih na panong kilometer nasi ladak kan itu kace peran ko 6 along hele itu pan spesial jatuh nang de Asia tulisnya adalah oh tak apa lah Tripura sesuatu potek positif lah Tripura lah so di mana ngote hala tum apan ke abilong ke keceng hot penda hala tum asik sidul hedi cewat pame midalo jam bikin tadi anu jok mana film foundation bang name there lapen apong tin ta la tum han karlen dum la accord long se phaino dum dar si nonson ardo sor asong pe tum accord stock ko mati di inke constitution hormu binang mati akhlo alam asik pik la simo pen pulo itu constitution langnamo pute hini ke thomda tum langbang pik ne do kita hoi tum selang tini nor bangke binang tangi Indian constitution si directly langgam dia pong ke 6 schedule bang langle dia pong ke hala da upima alang tuma khe fan applicable kalima kalang mala solo bang constitution bang me ma heno ma hala chiching ni dia pong laso posi ding dun dia dilu amasi lason bom ma longlita ke bege che phana jor mi ma jor no ma hala tuma me thanga chiching ni dia lo amasi la pusi jor bom lo
illegal immigrants tunggu bang mau lo dah. Kibegi itu tunggu Bangladesh dan bang mau lo konan Kolkata dan bang mau nanti hal tumsi majority dominan lo. Deciding factor lo tumsi kibegi itu tumsi non tribal tumsi komat apa sih munit kesenai mah komat apa sih pas ini mahal tuh nongsi duko lo. Amat lah tuh masih sidul ke man renteng son man dah si cinar pamit dah. Lasi ini tungkai tak cini nih. Ina mana tuh pulau six sidul ke biong mus pulau deh. Lasi itu kaprek itu state autonomous state kali deh separate state Singapura. Sita me nang li itu foundation heavily kim sita anujok mesiani kecengsi anujok le meme pulau deh itu hem caning le kim sita di laso hem itu tuh lapen monisi ke lagi krebia cangges tuh pulau. Lasi itu handbrake itu hanggom lo deh. Handbrake itu hanggom lo. Sita handbrake hang tiga hos kami ini tuh kopi lo reklam nih ke. La six sidul long ini tuh spesial. La nomor truk long itu harus spesial aja kok nami pilih dia. Halah kami tuh citilas company. Nah itu. Ati mon handbrake hanggom mo nih si diagram lo pada. Nah kan biang long lo pada deh. Jauh si itu electoral roll deh. Electoral roll deh. Electoral roll land act lapen village council oke itu lah oke conduct of election lapen itu land act village council electoral law conduct of election contest of election lah beliau mau important sih nasi halat Tripura tentang lacor ini ada puluh land act tak pilih betul apa state belong to the state government buku kau kan ada councilor ini yang beda no coba nanti itu record lo nggak udah pura record lo deh state government ini state ke mana orang kita di perasa kai kali deh ringan pun kali deh kalau dah kena nanti dia kecil bina kali makan lagi di blok kumar dek pun dah kayak nang kroi malah itu mah kota nang bisa boleh nang kroi mah nang kroi kilo mah tidak tapi itu jangan lupa deh Lasi lihat ni kalau tuh ciao tuh cek nomor 1. Lapen nomor 2 bangke village council. Kalau data itu kaya dah citan bombo. La village council ke itu nih rong amai dulu kan bilang ni rong amai, barong asal amai. Lasi constitution lo ke seran ke bukan top dia lo. Ade sikidul ke kan dipancol kali dia ni. Try untuk tuan ni di masa tu. Jom sedang ke lah paragraph 3 iya loh ke jom si seran ke perlu deh lah kaprek ni masa demi kopi loh ke top lah si village council pusi atams bicol dah ke you make your own village council it means that the meaning goes like like this mana dan hang kopi loh mah village council cesen mamu landak mana lah si village council pusi top lah si lantai menurut aku constituent assembly debate pulau kita melakukan langan sudah kok pada langan kita Hodak itu kelasong lo, amit hang hal pisar pusarang tun pen kirang bom ar hajutan anim lo kem lahai le, pacar zaman maklem dan kusedak itu. Ingke la ini tuh village council pudak tok lo, ate itu dak rengma do, uki do, karbido di masa di, apa khasi garu di kiwab. Tapi amit hang village council according to their mana custom, their culture. They can make their own village council bukan. Ingke non itu masong jatuh bangke village council lo kayak terakhir, panjat masih dap dan lo kayak. Jadi, ate lahai langga lo mandi, langga lo, amasih panjat lo lagi itu village council lo bukan. Ingke lah tak kek, hola constitution lo pulo, Indian constitution lo panjat kesengke article 343, 243 D deh. Nama tu lang pondong tak cakap Google long. 243 D kan sekarang panjat ke artikel 243 D. Engkau kalau dah artikel 243 yang mana ke to dah, mana ke mana six sidul area tribal area ke 2% ni lagi.
Panchayat ek pukok. Ati kopi pas sila dunia pula. Ati we have our own culture, we have our own language, we have our own customs, the manners. Itu memetang alam kido, alam do kido, the itu me all the dur hap hisa or custom hisa pusakan. Demo apa? Kopi lo, why should be do? Ala panchayat. Itu sih itu panchayat enak. Nasi lahai yang lo pulau tante itu bearded pulau. Nasi bang government dan special protection si itu mana nasi six itu loh sih lah jok lagi. Nasi village council lah six itu paragraph 3 iya loh nak nama itu yang loh pada village council itu loh pada emetang. Nasi niladak aku contoh kapo mungkin land ek tak cipi dia loh tadi cipura tuh ke state government land belong to the state government kok tadi nomor 2 bang ke Kopi lagi, village council dah latun ke yang pol ke panchayat ni. Ni nomor 3 bangke electoral roll kaselam ta, ame thang kali dah loke. Nomor 4 bangke conduct of election lata kali dah loke. Election ni padu council election dah seber ka. Itung khodak pulo paragraph 2 sa paragraph 7 khodak lama. Paragraph 2, subparagraph 7. The district or the regional council may, after its first constitution, make rules with the approval of the governor with regard to the matters specified in subparagraph 6 of this paragraph, and may also make rules with the approval of the governor. Ladakh, paragraph 2, subparagraph 6 alone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 appoint A, B, C, D, E, F, G, H. Laso appoint na ting pen na paragraph 2 7 long kan aku seselam itu. Amar mau anda itu seselam itu. Mau anda itu seselam tek tidak. Ladak pulo labang so aku seselam ni pulo tengke kosong lo. Amar ladak ateng paragraph 2 subparagraph 6 long gitu ateng pulo tengke hedi ho. Local council है दिहो tribal organization तुम hang सी council लो माय फासी कपड़े ट्राई करतुम है लतुम council से कुछ organization दो जी लतुम हन माय फासी लसवार rules and resolution can see pass देने अमार लो ना के kita tentang ningkan ini apa lo itu mana hang ada songkor akli itu songkor pada seperti itu mana hang ada sesuatu dulu bangkai bang council long cingwai lo Amar bang cepat ke kalau drafting committee long ta, ame kan bang post state government bang lo lah lama. Lah sidak pipi long ladak itu orang di ladak pulo nomor E long pulo composition of district council and regional council and the allocation of seats. Lah si 6 paragraph 2 subparagraph 6 E long pulo district council ko bosan si keseng ko lapen ang hoy ko alo kan kitang selami. Ipadu non ke ang 26 kali constituency ingko ratrok lu bang ko ratrok MSC do po lapen hala clear bang ke governor se nominate ko mai kon ko ado ko bang som ke lu tame constituency ke ingko ratrok re itu sini ho lalo lapen number 2 bang ke delimitation of territorial constituencies for the purpose of election itum area delimitation bolo tande area ke thak hedi ho la suppose non so hawa ke hat ke na pulo ame la lapu ke la so dak pen la dake no na kimi bangke la so puling no si jokong dia lu som duma itu do gedi non la pulang maksu anata lapu mahamaya le korgan kini na ngi ko kondo ki korgan ki boti la so na pawa na pulu la so na bi da itu do la pen the qualification for voting at such election and the preparation of electoral roll la hello kam ke itu non ke nai di qualification for voting ko mal tum si council election lo vote jog lo la non ne se malam ne thena ke la si tum kai da chitan sai di qualification for voting qualification for voting at such election and the preparation
La selam le dia tu no anda. Itum council tu. La selam le dia. Komalo vote jogi, malo vote jolong le, komalo election thoi, malo thodong le, la selam le dia. La dapat punya long ta 62 long le. Angdeng pi hini, angdeng so troksi long na tum selam le. Aman la selam le dia. Ana je kiting ta ha 1950 one pen nom an lo. Ha I phu tum da la so pe themen che o la lo. Ke sar lo kapre ke bang state long la lo selame pinia ni andai tum council tum selam le dia. Aman jadi Ladakh kan sih warsa yang cuy nanti ada lo kecil sotong ke. Jauh ni ke tu, वो तो दिगो परे थे alam lo bawa. Nasi non High Court PIL Public Interest Litigation to launch the case ke file PIL number 9/17 deh 2017 ani kan bikin case ke dalam ama hai deh. Nasi 1951 arul hala council long election ke pas dua orang bangke labang ke Assam government umsi kasilam lapen hola ke temporary function hola ke nasi mo council kim de to te nang le to methang le aron te selam mo amar non ke council kim kriata hala district kelong ke wan tu ma abang kununa thitu et abang age thi et no kami maju ke selam nang le amasi kidam tang nitum wording long lo high lo amasi laso teng pen high court bang pulo council fan the Karbi Anglong, the Honorable Guwahati High Court has directed the Karbi Anglong Autonomous Council to frame new rules to see how the wording long it up. But judgment है, High Court judgment long असंग सीतो. Guwahati aman के दो Guwahati High Court तुम Karbi Anglong Autonomous Council अपन order पिलो अकीमिया rules का सेलाम किया फन उसे जाकर लो. Aman मो आला सेलाम ले दे दिलो अपन का. अथिला ले सेलाम ले election report ना बने पीता मत तेरे निचिन दे लो. Sedang ni anda sedih ho, ini tu la selam le tiket di ho. Nang le jom state parliament kamu nang le jom head puji kerong sedai di, akhir foundation ke lain tu ke. Nang le vote le pijak kerong pop kalau te election di turun right to vote democratic council long. If you have the right to vote, it means that definitely you can contest in the election. Lalu meaning lain ke. Lasi laso orang itu tengkip ni. Lasi HLC ke mana lain tu. Lapen non Ladakh ke di qualification for voting Combat Hills di Inglong aso vega ko lage Lapen nomor ke thom mangke a stop ne vote ke jo ke kon la tum 18 years men election ke thor ke tum 24 25 years de ana es donar ko Lapen ko piloma la tum bangke da permanent resident hedi ke do vega tum nei la sone tum bidu nam ko nasi Ladakh pensi itu he should be a scheduled tribe hills example di labi question 10 no dera sekali magala a question masih bang melo nang thudo itu akhe dak masih top der lo mati ho top der lo ke di nang thudo seda availability available lo ke masih la ke top lo ke bola pram na the same thing vote के कोमल होने के जॉब को हाला vote के जॉब लोग ताला तुम किया तो ना के बे के चेतन के जॉब लोग नहीं बोलो फास्ट vote कोमल हो जॉब नहीं आपको मैसेज तुम नहीं दे साउंड माइंड तुम नहीं किस होने था मिला को इलेक्शन के कॉन्टेस्ट है लाता सेम थिंग लो चेक पे लो लाता पेन चेंज रोंग लो लाता इलेक्शन कोमल हो थोर पॉपुलर ते लाता मुंबई पा पचरा बुंडिंग को इंग्लैंड आखे तुम है He must be a citizen of India. He should have at least 24 years of age. And he should be a scheduled tribe hills ko sambi ko man ko. Alo te la top de lo te di hala ke be chetam ke ale velo ke dake. Thuwa ko. Sa ni lai sin ko dora. La bolo le lo ta 62 le lo di. La 62 lo. 62 lo. Ta ni lai tu kar de lo itu bolo khai tu itu kar de lo budan jo lo le ko na chunda ti ingi lo. Ta so so tu khala ko so ya lo. Ela ke ekdom meeting lo question na lila. ST la pen sitten la ST lo so different ko lo. ST la ke governor order do la 1950 है. ना नाले तुम थेगलों ते हदा गूगल लों दम 1950 governor order do कोमामा खेसी हदा के पंगा मा तुम थेगलों ला पुदे निंग दुपा में 1950 लों. सिदा में लद्दाख के तुम के autonomous council में दी हाला तुम के plan ट्राइब
plan track pusi bang hok de sarkar government lo lasi hala tum availability ke la tum ke plan ajo cho availability hala tum ke non hills ajo bang ke la tum availability ave itu manong ma availability ave akhe tum ke council lo ko ke autonomous council lo unless na autonomous council pe NOC PPT ke jonghele hang sita long elage tum ke ate hills ka apply mana criteria lo big ame thang customary lo donanji de bisara rom lapen ame thang alamat ki dunai ajutang dunai inchorli nai yo lale kulo te di tum recognize ne lapen latung ke 60 dul bena kapji heda committee bena nang do dunde de ke chenglong nang dolo amal afi ke latung ke bang hala state government no pipi nya lam than tap than pur mala tum ane convince pon de lo ma dak 60 dul bena jodun no a history la stamenon alang tum mangke 60 dul long privilege di advantage hala avenue nang chini dun de masih dak nang hang no de stamen ni lipu lo ke di council si tum ke head to dake council jong si NOC pidun de tik he di unti la tum jong le char dus da unti lage ayo cholo ke di epen kopia posi hal da borole long ke be ke tum thudun de la asoponi na bola ni for more clarification athe chini nahi wala data lason lo ke buku mune tum he di data kopia polo lason de lason lo copy latum ke 15 sit ke befan si pidal ada ke itung ke lason kalimat ini namanya ha ini langsung keluar kita mengkodon jawab deh dia Page 171. BTC. ini adalah result data result bukan siapa general result Itu masih betul kan praktik itu divide mati itu engine itu jadi lah sih lah sobat apa nama tu jam tiga BLT tu mana dah salah ni cetok BTC kalau bu. BLT langsung ini kita tu nanti kita isi tu lah kau lah deh kopi masih boros tu lah page lango 618 60 tu 17 dah ni na puri bipo status of Boroland Territorial Council. The provision of 6th schedule and other relevant articles of the Constitution of India will apply to the BTC mutatis mutandis in terms of this agreement. The safeguard modifications for the non-tribal in BTC area reserved that ke BTC so far. Hala accord ase top put di. Hala arlo do asong pen accord se dolo government pen amat. Hala so accord long si patung hal salak tum hai. Mang government tum dak salak tum lo interference sama sila tum ba reserve tum de. Nasiladak lasan hello 4.2 along langar anitum a provision will be made in paragraph 2 sub paragraph 1 of the 6th schedule for increasing the numbers of members for BTC up to 46 aprange out of 30 aprange 30 lo apia bange laso alam down se to amat 46 sida latum pabat council pabat 46 sida ke pabat ama pabata ko piche hoy lang mati ke bege je phansi bang result pide to ke de hala government mange ke salah no nang tuma sita na paong piku kipal lu he diana kere nang tuma sita bang nang tuma nang paong piku kita me aja ko manga abiar nang hok ko ya nasi lada bang pulo 30.46 grade 3 ni papati lo tuma out of study will be reserved for scheduled track de
out of 30 will be reserved for scheduled tribe. 46 seat pen ke seat thom ke khadak tribe tumhan se reserve pilu boro tumhan thom ke 46 seat de 30 ke reserve pi delo tumhan 5 for non tribal communities 4 seat pang ke non tribal tumhan reserve pi delo lapen 5 among ke 4 bang ke open for all communities and 6 to be nominated by the Governor of Assam from the unrepresented communities or PPC area. Open बोले दे पिला meaning के मज्जु का थोड़ों लो अमुंग बिल्डिंग अमुंग का भी तुमका थोड़ों लो दाके किंबे की चीज़ थोड़ों लो meaning के दाम के legal meaning के दाम के law टेंग में के हलाक secret थ्रो के कि बिया तुम्हारे से reserve दे दाके तो के हो बंगे non tribal थोड़ दे दादा बंगे tribal लगा दी ले चिपकू दूसरी सारी तुम बिया तो होता है Moro na ciyok masih ni lo, five pa mangke, hi masih kita ni lo, ye bege ciyok mana tu, bukok mana. Lapen, mana lo kasih dalam dalam kita ke, open ki bi ta bangke bege ciyok, ki orang area ni nason hawa ki harus ni nang bi, government ni yang kiri, dah bong lain yang tu di. Lapen, 6 to be nominated by the Governor also from unrepresented communities. Trok bang ke governor dong si represent la election ka kitur bang ka sidang nong le he kaisu ini ba ladaktan non tribal lo meaning kita ke nominated lakang by point ana kiri lasia binong er bang ke secret trok bang ke mutamur law teng na namo de 16 seat bang ke ibe ke chair se result dia lason hot si itum lai biasa atom handa itum ala arlosor manda lason se kai lai government Panchati palang jatuh. Athe itu mobil pulau Indian Constitution le lang chalo boleh deh cok hilu. Kasih pulau Indian Constitution ke Apollo 6 dulu ke Asupur. Masih latu mana kaya tak code le deh. Kaya tak lale lang boleh deh lang deh lang. Masih Ladakh itu horm Ladakh itu marjulang pemudi. Ahok nih tapi kon bang lang lo ahok teh mah. Satu mah. Masih ekor long si palu dunia deh. Lasi non nili dam tu po. Clear lo tadi di DC pot bang ke?